uthi ngifuna ukuthwala ngalo angilokhu mina ngishona le ngale ngizokufaka la alikhonani la hayi kehla ayikhulunywa le kodwa kukhona okula kulendlu lendlu inezinto ezijulile kehla lendlu inezinto angithi nje abafuna ukuthwala ngenyoka bayithola inyoka la ekhaya abafuna ukuthwala ngotikoloshe bukhoma babathola ngize ngibatshela abantu no yabo nje kuyebusikeni ngiyahlaba ngoba ngihlabile ngikhipha amafutha bayazi inyanga balandela amafutha ngibanika abantu okay ubugwili bukulendlu ethi mnyama lendlu le ngani ngisho khona kehla mina singabafihlela abantu ukuthi le ikhombisa ingozi means danger at your own risk uzongena shwele nkosi yami ungaphindi ubuye nomndeni wakho la kimi usuthi sewufuna ngisula amacala lokho okwenza la at your own risk lesikole ngena abantu abaserious la kungena abantu abaserious intandane yabona umuntu umfowethu osohlupheke anginabazali kade ngizama kwenzeki lutho kade ngithwala akuthwaleki abantu bathi bangithwalisa badlala ngami woza la kimi angithi kade uhamba inyanga wena Africa wayihamba futhi nala South Africa woza la kimi ubungidlulela abanye badlula khona la ngibahleke athi bengadlula khona la kuwe sikadla senyama ngithi mina ngu2 + 2 mina ngilaka mhlabele ngana ngiyaziwa angidlali mina mfowethu ngiyathakatha strong asidlule akuyona udala endumba manje ezinye ngesifinyelele kuzo sidlule sizila kwasihogo la ha lendlu ke kehla lendlu ke kehla indlu ke lekhehla lami uma umuntu usufuna ukufuya okay kungekhona ukuthi usafuna imithi gquma geza phalaza awusakufuni lokho ufuna ukufuya into yakhe ephilayo ufuyani inkomo nembuzi hayi angikhulumi ngenkomo nembuzi lokho ibonus lempilo lokho kuwe okay mina ngikhuluma ukuthi ufuna ukufuya umkhovu uyawuthola la ufuna utikoloshe uyawuthola la ufuna inyoka uyayithola la ufuna upiano uyawuthola la lezilwane khona ezinye izilwane owezinye ozoyifunda ngoba usuyibona la ekhaya okay ongazazi kanti nazo ziyawuletha umcebe empilweni yomuntu so uma ufuna ukufuya into enjalo nje umuntu othanda izilwane ukunakekela izilwane cha ungangithinta mina mfowethu ungangithinta singene la khehla lami la ilana esigcinisa khona yonke ke lemgilingana umuntu uze umuntu ethi naye sona imkhofu uze umuntu ethi senabo tikoloshe omunye uze ethi senakho ukuthi kodwa kukhona okunye uthola ukudinga ukuthi sikukhiphe ngakubili umfazi indoda kodwa nje umuntu ofuna ukufuya njengenyanga uma uyinyanga usathi umugulu ugijimele kwenye inyanga eish mayidoda ngumuntu owangikhuluma nami la ekwenza ukuxhumana ebona amavidiyo akho ethi wafika kuwena wathi wena akahambe aye ekhaya into uzoyificisisa ekhaya ngabe ngikhuluma ikhona noma udlala ngami ilapha kwa medical kwa medical kwa medical ukulindela ukuthi wena ngizokugcaba ngizokwenza ini uthola ukuthi ngeke ngugcabe mina kwa medical ngizofika ngikubike nje igama lakho nesibongo bese ubhala lencwadi engifuna lapha ya bese ke ngithi hamba uyofika endlini uthi uma ufika noma embedeni ufike uthole nje kunegwinya phezulu kombhede awesome mawuthi kunegwinya phezulu kombhede uzothi mina lidle lelo gwinya lonke ulidle leligwinya ngalesikhathi ke lento ingene egazini lakho phela abantu akufuni bakhokhela into abangayiboni abantu akufuni sidlale ngabo sithi zinyanga sisho sidlala mfowethu yes inyanga umuntu oyingozi kakhulu